Yazi yadini, waziwadini ubaba wemanager bafana. Ngiyaqala ukumbona edinwa nje. Mancinza mfethu udinwa yini ehlisa umoya. Bafethu ehlisana umoya kuzolunga ngelinye ilanga. Ayikho into labantu basibulala ngamabomu. Abafuna status ngezinto endaweni yakithi. Kodwa ngoba kuyokhetho nje bazobe bengena la. Bengena abazali bethu nodadewethu nezingane zethu befuna ngabavotela. Kodwa thina baba sithi sibalethela ubunani labo bantu labo basidicline basidicela phansi. Asikwazi ukuthi unyaka nonyaka sinama event anezinto ama artists. Umasipala awukwazi ngisho ukungenelela ngento eyi-1. Ngento eyi-1 but kube mehambe yale uthi ubuye Mdlova. Kuyo yonke indawo behamba khona. Bethi flag laseMdlova yabona. But kumele azofeyilwa ubuholi. Thembisa ngcono-ke mina bangidicana kweminye imikhandlu mfowethu amanye ama-artist akweminye imikhandlu mfowethu ayacatshangelwa mfethu emkhandlweni yangabomo mfethu mayenza izinto mfowethu yabo ayacatshangelwa thina ngapha thina siphilana kuhlala esikhala sibalisi engathi asinamasipala engathi asinamkhandlu ibuhlungu lento abayenza kithi. Mhlambe iyiphi into esingayenza ukuthi uhulumeni akwazi ukwanaka ama-artist noma mangathiwa ngisho ngathiwa ke akusanganeleli uhulumeni kwesifundazwe mhlambe kuze ngigcine kuthinte ku-national ikuphi eningakwenza njengama-artist? Uhulumeni uright ngeke sikhale ngayo because akhona ama-artist ayithola imisebenzi akhona ama-artist axhaswa ama-event but la emvoti inkinga inathi la emvoti ungabatshela saselunyaka ukuthi i-event yakho bakutshele ukuthi ayikhululeke ukhulume kahle. mina kudlalwe ngami la emvoti mina ngidiklanwe sekusele 7 days ukuthi i-event yami ihlale ngabona futhi ikhokhela ngiyasabothashwa kahle hle ukuthi ingahlali i-event yami kodwa isizathu angisazi abakwazi ukungithembisa from ngoFebruary kuze kuzofika manje ukuthi mase kusele 7 days bese bezongibhalela iletha bezongitshela ukuthi umcimbi wami awuxhasi futhi inhloso yabo befuna ungahlali ukuthi ngibenzeni angazi mina nemfethu insizwa yamvele yababuhlungu hayi nami ngoba ngicabanga usuku lami nami into ebangenzayo yabo okusho ukuthi labantu bangakithi akumele bayithole izinto ezimbi yabo thina uma sizama ukuthi izinto esizibona amazulu sizibuyise sizilethele ngakithi zonke sithenjiswe sinike ukuthi hayi uzokuthola ekugcineni basiphendula inhlekisa uma usulindileke la usuplane waplana sekulinde ukukhangeza lena akasekho umuntu sekuthiwa hayi sorry asisakwazi ukwenza lokho uzokwenza uzokhathela uthini umthimba usubabizile sizothini kwamanye ama-artist sizothini lento isehlisa isithunzi kwamanye ama-artist isehlisa isithunzi kwezinye iy'fundazwe isehlisa isithunzi kubantu bakithi la emphakathini esuke sibathembisile ukuthi sizobalethela ubumnandi ngokuthenjiswa yibona besithembisa into yangekho abazingade ngeke beyenze. Mhlambe ke into encane ngoba vele usuze wayithinta le singawubona nomcimbi wakho ubuya kulonyaka mhlambe ukuphi ongakudlulisa futhi kubona ke i-Great Town yonkana ukuthi ngomcimbi wakho kukhona mhlambe ongakudlulisa ukuthi uyakufisa ukuthi uxhaseke kulonyaka bakwenze kuseni mina bafo bayami event nje uma kuwukuthi unalo umuntu oyayakusiza so namanje ngilindele bamnalo ukuthi asho ukuthi khona event noma yini because akwazi mina ukuhlelile ngabantu abathembisayo bathi bangini bamnalo umuntu engazi ukuthi methembisile usuwasebenza ngilinde yena ifethi naye amandla wekho bro angizi nje but uma ngabethi amandla khona uzoyikhava indleko ze-event hayi i-event izobuya ngoba ngiyathanda ukuthi nginesifiso kuyiphupho lami ukuthi kube ne-event emini unyaka nonyaka ngasekhaya but uma ngabe ingenalo uxhaso ngiyibuyisa because umuntu osale endlekweni ekugcineni kuba yimi ngigcine ngikhipha nami okuncane ngifihlele iy'ngane zami sengikuhambisa ngento ebengithi nami ngiyazama ukwandisa izinto ezinhle endaweni yasekhaya. Baba Ali awufisa bavula izandla ngonyaka ozayo mhlambe ungakudlulisa ukunxenxa ukuthi ngosesikhulumela unyaka ozayo vele sekonakele asikwazi ukucosha amanzi asekuchithekile mfowethu ngiyafisa kodwa nginokwesaba futhi into abangenze yona ukuthi ngathi ngiyaxenxa njengoba kade ngigcwelile bephinde futhi bengithembise bebazi kahle ukuthi bazongijikela ekugcineni ngoba namanje bebengithembisile ngiyafisa nangonyaka ozayo ukuthi bengilekelele i-event yami ibuye kodwa ngiyasaba ngoba mhlawumbe ngiyoya ngohlala nabo phansi ngoba ngiyenzile bephinde bengithembise into abazi kahle ngeke benze leyenze into abangenze yona inebuhlungu kakhulu noma ngiyakhuluma yabona kithi le event ilethe indlala ngoba konke okuncane bengikubekile uhambe nale event yabo konke okuncane bengithi mhlambe ngizocabangela ngakho abafowethu engibameme ukuthi bengizongibekelela kule
ngesabi kwathathwa idingo ngqangi zale event ukuthi ihlale kumanje ngisafanele ngiyoxoxisana nabafowethu ukuthi after yonke le nto lena ngempela kufanele ngibenze njani. So umasipala wangakithi ungifake enkingeni ngendlela owenze ngakhona, futhi noma ngiyakhuluma-ke ngikhulumela ku-association wala eMatimatolo oye wabona sengisenkingeni, wahlala phansi wahlanganisa amasente kwaba khona iy'nto ey'thile ongikhapha ngazo ebeyingeke isakwazi ukuba khona le-event kube abazange mhlawumbe bebe nalowo nembeza lokuthi ukuthi ngowakubo abakwazi ukungiyekelela ngiphenduke inhlekisa ezweni, kodwa kahle kahle abantu abahlekise nami na umasipala wakithi. Baba Ali, uhlezi kubukeka abantu abawosomatekisi bebukeka kabi, wena namhlanje ubaveza ngenye indlela. Imaphi amanye amazwe ongawadlulisa kosomatekisi jikelele ngoba mhlambe abazothinteka nabanye abakwezinye indawo babona ukuthi yinhle indlela yokuxhasa abaculi bangakubo? Osomatekisi mfowethu ukuthi kubukwa kakhulu izinto ezingekho right ey'bukeka zizimbi zangaphakathi emsebenzini yabo, ngoba umuntu nomuntu emsebenzini wakhe kuba ney'nkinga zangaphakathi, kuba nendlela abayilungisa ngayo. Mhlawumbe-ke ematekisini indlela mhlawumbe okuvamise ukuthi kwenzeke ngama belungisa iy'nkinga esikhathini esiningi kunokwenzeka kube nokulahleka kwemphefumulo. So abosomatekisi bayazenza izinto ezinhle, baney'nhliziyo futhi. Kukhona osomatekisi abahlezi bexhasa kubaculi, kukhona osomatekisi othola ukuthi uma ngabe kukhona into oyenzayo noma ngezokuxhasa mhlawumbe ngento etheni, kodwa nje uthola ukuthi uyasifaka isandla, uyakulekelela ngalokho okungangamandla akhe. Akusikhona ukuthi abosomatekisi bayiziwane nethi nje kusuke kuphambene lowo mbono loyo, and yani mhlawumbe kube khona ukulehlaka kwemphefumulo. Into ebike mfowethu iyanakeka ukudlula nje. So ingakho engekho umuntu ocabanga ukuthi osomatekisi bengakwazi ukwenza into enhle. Wonke umuntu ecabanga ukuthi osomatekisi ababulali, but abantu nabo nakho mina bakwazile ukungilekelela. I-event lena nje ikhona ingxenye abayidlalile ebengeke ngikwazi ukusidlalela yona ukube abazange bona bebe nawo lowo nembeza loyo. So nje mina ngijabule kakhulu ngo-association wakithi. Ngiyafisa futhi engathi benganda abantu abafana nalezi iy'nsizwa ey'holwa umakhoroba lo wesitezi lapha eMdlovane iLunchtime, udlala iqhaza lihle kakhulu ney'nsizwa zakhe asebenzisana nazo bangilekelela. Umasipala usungilahlile ngoba ngeke ngikufihle lokho, angeke ngize ngiqamba amanga mina ngithi kukhona into ehle noma encane kangakanani engenze lo masipala. Angizange ngithole ngisho ushwele ukuthi hayi kube besikuthembisile asisaphumeleli nanku ushwele umthoba nhliziyo, angitholanga lutho. Hayi ulungile baba Ali, mina ngiphelile, angazi intatheli ezinye ikhona mhlawumbe kukhona efuna ukudla. Baba Mancinza, hayi bye bye. Siyaqala ukubona nje.